Finanse este. بله افیرده‌ای. Dostiga bani چه خیلیشی نمیدونم برو ما می پیاموی فیلمشو من نمیدونم یکم برای نشون میبینم لیکن ذکر تماشا کردم گوش کردم یا چی در نظرم عجیب توفته اما اگر اجازه باشه گپ زنم مرحمت مثلا سخنان شما بجای مثلا هست که راستای فکتای او هست که آدم از حسابی دین مردم فریب میکنن شما مثلا اخلاق قرآنی میفهمونه آدمایی که مثلا تحصیل علمی دینی میگیرن یا اونجا میرون میان خانم شما نظر او دنیوی یا اینکه هم خیلی توی که گویا که مردم به یک بود تحریک قانون فریب کردیسه و غیره لیکن اصل ما گناهگار در اینجا اما آدمایی که نادرست اسلام تبلیغ میکنن تاریخ عرب نقل میکنن جنگ جوش نقل میکنن فرهنگ نقل میکنن همین معلوم است که تاریخ عرب کلابری و پوچابری همه خیلی چیزا مردم اگری برادر میبخشی برادر من کوشش میکنم که نمیچوم در نمی بیایم ما کم تک دموکرات شیم موج دموکرات مردم هم آزادی میخواد بیایم کوشش کنیم که این جوانان را برادر بیا کم تک چمون هوی کنیم میبخشین فرزند مادر رو بگم کسی باشه نباشی برای که یک دودر میبرویا میگه که این خیلی شما کافرین وقت میگم اسلام چیست میبرویا ایفی چی نمیکنه برای همون بیا کوشش کنیم بله من میگم که اینجا اصلا کتابی اشیبکه اصلی را یه آدمایی که روحانی هم اینو دین جا بزنن مردم همیشه نستروید میکنن یا نفر میگوید بر همین صحبت عربی میکنن میگن همین راست میگه و همه گپی همون را میگیرن نمیفهمم فایده کجا ضرر کجا هست همه دولت مینوس داره فیلوسه داره مثلا خود قرآن ده خداوند من کرده یعنی میتینگ کردن همین میتینگ نه پیغمبر کرد نه در قرآن آمده که از کی بکن پیغمبر مثلا همین قدر یار رفیق داشت یا که صحابه داشت همین کار نکرد خیلی اسلام خودش یعنی کلمه صلح یا اینکه امنیت فهمی و غیر چیزهایی که تعلیمی که مردم آرام و آزاد زندگی کنن مثلا سوره 18 خدا میگه که و یتبع کل شیطان مرید پیش از همین آیت دوامش رو میگه که آدما در باره خدا به علم گپ میزنن و هر شیطانی همین میتینگ کننده را گوش میکنن مردم ما متاسفانه علمی الهی علم خداشناسی صلح همین چیزا را ندارن کدومی که میگن که همین رفت متاسفانه مثلا به سواد بود 4 تا آدمی همین روحانی را گوش کرد از حساب همین اگریسیو را خود قبول کرد و لبای آدم که گپ میزنه در نظر او همین خلمت که گویا که این همون نفری که میاد پروژکسیون آزاد میکنه و همین چی میکنه در اصل نمیدونه که همه چی را کجلا میفهمونن و همه چی نادرست فهمونده میشه برای اکر اونجا از لحاظ اسلامی حق ندارن یگان ذات و یگان دست به میتینگ دعوت کنن بیا از لحاظ اسلامی از لحاظ دنیایی هر یک چیز در این ساعت در این دور زمان باید دیپلماتیک و آرام آزاد به یگان تحقیر میگن چه میگن همیشه حل شود مثلا یک چیز رو میبورن در مثلا من یک دو رفیقی همین چی دارم جوان مرد یعنی سپارتسمن میگه این همه داریم سرام و در سرگو بیرق بالا میکنیم و غیر همیشه که بعد بالا از این میگه یک موش سرمه باید در یوتیوب شرمنده کرده هم مده جدید کرده هر چی بخواهیم گم میزنه یک که ایدانشون میپره اگر که به همه مثلا روسا میمومده مثلا تمام ویدیو میشه و ویدیو بگویو نمیدونم کنگلیسا کرد قوله بلای میفهمی برادران اینمی رسموی همین کاروی همینا ما برای چی دوزی در این مثل برو مدد چه شویده که ترم کد کم ترک گم بریسن از نام خدا و رسول گم میزنن و رفتاروی را بکنن که
дар нат туремс ки паятида мисол туре мегира мисол мегирем агар чига партиют кинем гӯйда биёд ҳами гапа гуфти ҷавоб де одами мард мебиёд гап мезанад на аз ҳизби исломӣ ки масалан худоанд мегӯяд ки ягон таълими митинг нооромӣ нест албатта ҳимояи ватан ҳимояи модар ҳимояи дин ҳама ҷо ҳаст ин логичне лекин куфорҳои киноида дар ҳар ҳами чӣ тавре ман ҳам намегирам ҳам агар бигира бояд дипломатӣ шавад масалан як одам ҳатто ҳами чӣ ба шумо бигӯм дар ҳами давр замон масалан як одам гуноҳ мекунад ҳеҷ ура дунё намедид боз як гуноҳ мекунад ҳама телефонро метурад дар дунё паҳн мекунад намедонад аслда чӣ шояд одам пиён буд шояд як гап зад авабиша гуфт барои лайк барои ҳама чӣ модар ватан номус ояндаи тоҷикистон ҳама чиро пас мезанад ман барои чӣ гап бурда мегӯям ки асл бародарои баъзе оламое ки роҳонӣ ҳастанд ҳабоби наватанд ба хотири диктоват нитоқ мекунанд таърихи ислома нақл мекунанд мардума ки таърих ҳаст медонем ки таърих ҳамаш рост нест ҷанга ҷӯшу қавру бало мардума ки тарбия меёбанд баъд ди калима дар бобаи зидди тоҷикистон як минус агар мезанад албатта то тоҷикистон минус дорад ҳеҷ кана мега надорад минуса дорад плюса дорад чизо ҳаст аммо вақте ки ҳамин гап мезананд бечора бача намефаҳмад чӣ хазиста тамом як шей қабул мекунад хулоса мекунад ки тамоми давлати мо хеле марг ба ю марг ба ӯ як чизи экстремисти радикалӣ дохили як фарди тоҷик ҷо мекунад ӯ пага медона ӯ худашо дави аст баша ва хайра барои ҳамин ман ҳори насиб худо хоҳад як ниятҳо ҳаст ки мисол ҳамин баъзи хата гап задан намешавад мисол шумо гап дестен суҳбат мекунем додем суҳбат кардан гапдан оятат намегӯм ҳамин ба ки баъзе шакли мисол мегирем зан бизанем чун айрӯи адл ҳар коре мекунем бикунем аммо дар қонуни чорчӯба ки як кафа ҳарф назанем дипломатӣ бошад факт бошад ям нависта як гуноҳ кард марҳамат буро ором зудфаҳмон ҳамин ҳукуматам ақл дорад чашм дорад мебинад ҳам уфтудаш назди парвардигор барои масъулияте ки намекунад назди парвардигор ҷавоб меҳад ин таълими илмии исломияй ба хотири чӣ илмии исломӣ бояд камкам гап занем ба хотири оғоз чун аз дин бохабар мегиранд аз дин бохабар ҳамин мисли ки гуфтум сураи ҳаҷ мегӯяд ки ваятабиъ кулла шайтони марид ва чӣ мекунанд пайравӣ мекунанд ё ки табоат мекунанд ҳар як шайтони ҷангандоза ба ҳамин хотир бо сухани ман ба охир расид фақат ҳамин хел дар ҳамин рӯи мошин гӯш кардам ҳамин гапҳо гӯш кардам ҳамин ғавғала гирифт гуфтугоҳо занг задам гап донистам ки кадоме фардро сухан мекунад ришш дар нуфшам расидагӣ бошад салаш дар рӯ миёнаш расидагӣ бошад бандаш аз ҳамин суҳбаташ аз ҳамин бисмиллоҳи раҳмони раҳим ба номи худои парвардигори бахшанда ва бениҳоят меҳрубон аз сулҳ аз меҳрубонӣ суҳбат накард аввалин дараҷа бародаро ин як шахсан аз номи ман насиҳат ки гӯш накунед дар ин давр замон бисёр пасне чиз пайғамбар ё ин ки дин дар ин рӯз наомаде ки шуморо бикунед зиндон бикашад дин ҳалли масъалаи дин тарбияи дин худошиносияи дин як чӣ мегӯям як аза кӯмак кардане ҷангандозӣ набуд нест ва нахоҳад буд. خدا حافظ. زنده باشه برادر، زنده باشه. رحمت الله زنده باشه.